Magsyukur kaput suara. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Thumma alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fih. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Wa ba'd. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jarinya murah-murahan insyaallah subhanahu wa ta'ala mga palanggungan sing kamiha kami Islam. Amin masih-masih timutundan kamu hapakarajaan na to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala. Bangmayan ini magtaufiq kat utanwin Allah subhanahu wa ta'ala. Serta amin madawhat na to in rida niya kato taniyo kataan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naman jari waktu ini in pengajian na to lang ta daing ayat sinallahu subhanahu wa ta'ala suratul Baqarah ayat 210 tagunum sampai pasumuno kaniya. Doon ayat ini pia hantang kato tanyusin Allah subhanahu wa ta'ala in tungod papakarajaan pag-agama in subay sadya in kita katantan tumaalok doon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bunal sa in magbibisara in kita katan piapan jari ini aun pagbaya. At isim pagbaya aun doon kababayaan na to. Hapikilan na to hikarayaw kato taniyo. Katan sim piapan jari sin Allah subhanahu wa ta'ala apas katan pakarayawan. Apanali nila. Apangannal nila, amuaon immadawhat nila karayawan bang nila yaon hinangon. Nahasabab doon hay ni piatarang kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala bang biya diin isab in pagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala amin pialabay niya ring haraak niya hasupaya sumampay marikato tanyo katantan in iaon subay hadya di kalamuran sin piapanjarin niya in tungod papagbayaan niya isa-isa niya sabab siya in Tuhan Rabbul Alamin. Bang takitaon in kahalan si manusia halaw man sin gumi ini inda jinis in katanaman nila. Inda jinis in kababayaan nila. Inyan tumaalok doon in lugal kiaruunan nila. Iban sin uno in hinang kapandayan nila. Hasabab yan magad doon haan himibal in katan kababayaan nila. Doon haamin kakausan nila hinangon sin ini gaos dihil kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buat malaing kaning kamatauran in pamaham nila. In kusog nila yaon daing kanila. In kapandayan yaon daing kanila. Yad tuhambok daing mga kabatalan sin pangannal si manusia. Sabab in kignot kahibalta ini di ini nato kapagbayaan sin kabayaan nato karena in nagbabaya kanya Allah subhanahu wa ta'ala
ay na siya ay nagpapanjari kato taniyo. Nasabab yan, in katan uno-uno tungod paparkala pag-agama, subay hadya kita niyo tumundan doon haamuin daak sinallahu subhanahu wa ta'ala. Asupaya way pagtunggakali sinhinang, asupaya sama-sama kita niyo himinang way roon piagbiddaan katan batamo at tingkakuyakan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Naman jari laungta intungod paparkala sin manusia amuin dihilan sinallahu subhanahu wa ta'ala kalabbihan in tiap-tiap hambuok daing hahambuok aun kalabbihan niya pakanya wala doon hahambuok yaon. Kalau aun doon hahambuok yaon sumagawa aun kakulang niya. Di majukop ing kakulang niya tubang di makatabang kanya inamin kaya jukupan sing kalabbihan yaon. Biyaita sinallahu ta'ala, وَفَضَّلْنَا بَعْضُكُمْ عَلَى بَعْضٍ. Dihilan namo kamu kalabbihan deng hambuk pahambuk. Maksud yan, hikmat sinallahu subhanahu wa ta'ala, asupaya maaun in pagtulong tabang, asupaya maaun ini parsugpatan sin hambuk pahambuk, dahin ha pagtulong tabang, doon han tumaytay in pagkasilasa, in pagpangandol sinhambok pahambok, amo adto in kakukuyakan tuod sinallahu subhanahu wa ta'ala maaun halauman sin gumiini. Nasa sumakawa, taon din nga mga manusia, in kabayaan nila amin magmanja da hindi hababaw sin gumiini. Sampay wayroon pakatauhon nila, sampay sing kapatot sinallahu subhanahu wa ta'ala limiulakan sila. Karena sadya hasupaya nila madaot inamin iya angan-angan nila hikarayaw pakinhawabaran nila. Nahasabab yan, subay hadya ing katantan amin matuk madtupa karidaan sintuhan na to Rabbul Alamin. Bukon doon hakaridaan na to sing ginawabaran na to. Subay sadya biya na sinakipataalukon na to in kabayaan na to doon ha kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala. Karena wayroon ini mabistahin ang singkita niyo halaw man singgumi buat malaing kaning kabayaan sinallahu subhanahu wa ta'ala mahinang na to amal ibadat harap kaniya. Bathangkan kita piapanjari supaya kita makapagtang-ipon kaniya. Nabang manusia doon hayan makabatok, doon hatiranan diarasim pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amuin in katantan si mampay marikato tanyo atawa tiap-tiap hamuk den kato tanyo. Mapangannal niya inyaon bukon den haamin kusog gaus niya buat malengkan daing hagaus iban kusog sinallahu subhanahu wa ta'ala iban makaingat siya sin inyaon katantan tutukasan kaniya sinallahu subhanahu wa ta'ala tanto maluhay imano siya makabatok maun paamuin kabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Nahasabab yan mga katawtay manghuran ha agama Islam. Biyaita sinallahu subhanahu wa ta'ala rin diha ayat 200 putagunum ha suratul Baqarah. Wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Biyaita kato sintuhan na to Rabbul Alamin. Aun waktu in mga pagkaradyaan diin na to kabayaan, kalisuan na to sumakawa laum sinallahu subhanahu wa ta'ala inyan amun hikarayaw kanyo.
Aw ni sabyad to wakto in natatali na to mabaya na to hinangon. Iban kaugan na to kabayan na to pajatuhon. Inyaon lang sin Allah subhanahu wa ta'ala wa huwa syarrul lakum. Inyaon hikakangi kaniyo. Mahita yan to. Sabab Allah ta'ala in labi makaingat din kato taniyo. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. In Allah subhanahu wa ta'ala kaya iingatan niya. In unuin kababayaan sin ipon niya yaon. Iban unuin pakaradyaan jumato kaniya. Wala pa siya limalahil pagumini kaya ingatan na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bang unuin sungon niya. Unuin jumato kaniya. Sabab Allah ta'ala in nagpapanjari kato taniyo mga palanggungan. Agama Islam. Nasa Arab yadto. Wala kita piyasaran sin Allah subhanahu wa ta'ala. Atas niya nagparakato taniyo aturan. Kasupaya kita niuri makasima. Daing haamin undang-undang sara niya. Kasupaya inyaon katan, mabista kato taniyo karayawan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Ba't ka na, in amin karayawan, ya apas singkitariha dunya ini. Karayawan ini, di siya kumakal. Ini katan malanyap. Aun doon tiyatagama sin Allah subhanahu wa ta'ala, amin kakukuyagan, wayroon na bugto niya. Iban wayroon na hugna niya sing kasanangan. Sumampay pa amin tagdapukan niya. Ang mga sila amin nakabatok doon haamuin karidaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na ini hinduan kita niyo biyaitaan sin Tuhan Rabbul Alamin hasupaya makaingat kita niyo mag-ayad. Bang biya dinin kagi na to. Ini magpajatusin hinang doon hakabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amin subay kita niyo magbaya doon hakabayaan sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Sabab, in pagpatumtum ini, hambuok sabab ding haamin di pa kita laung ta makapikil himinang sin kabayaan tahinangun. Manali-tali na kita niyo muna-muna. In hinangyaon hikarayaw baha matantuod kato taniyo. Atawa ada kala inyaon mahinang hikabinsana kato taniyo. Karena ing tignot kahiwal sin kita niyo katantan labay ring katutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Biyayta sin Tuhan na to Rabbul Alamin. Hapar man niya ma asabaka min hasanatin famin Allah wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik qul kullum min indillah. Biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wayroon musibah atawa wayroon pakaradyaan daing ha mga karayawan amin jimatu hatiap-tiap manusia buat malainkan inyan katan daing ha Allah subhanahu wa ta'ala. Sarta doon hayan biya sa kaulaw labiya itaan kita niyo. In subay sa JMP na to karayawan piyag marayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hasupaya jumatukato taniyo in marayaw iaangot na to hakabuhi na to. Sarta biyayta sin Allah subhanahu wa ta'ala wa ma asabaka min sayyiatin famin nafsik. Uno-uno na lang sin Allah subhanahu wa ta'ala in sumampay kay mo at awajumato kay mo ring ha mga kataan kangian ingatain yan daing harin hawawaran mo. Hati niya muy pabaran in hinang sin ginawawaran.
Di hadunya labi luba na tuod hadlaw gana-gana. Naroon na yan, biyayta sambil hadis sahih. In Allah subhanahu wa ta'ala landu malasa haipun niya. Tanda sin lasa niya, labi in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala haipun niya. Dain haamuin ipun niya. Laung ta ini babae lasa niya pa anak niya. Hati niya sa kaulaw lalawiin lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala haipon niya daing sin lasa sin hambuk babae ha anak niya. Intanda niya ingkatandi manjari tiarahan kita niyo Rasul mamaita sin inyaon di bukun marayaw inyaon wala jiyari sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo. Damikian ingkatan marayaw. Hibay ta dakatantan atau biyay ta nakatansin daak sin Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya kita niyutoy magpi sin marayaw iwan mangi. Yari na to na iaalop halaun sing kabuhi na to. Naman jariin manusia doon hayan. Inda jinis in pamaham. Laung niya roon haon sing kaibanan na mangi iban marayaw daing hatuhan Rabbul Alamin may tahibalik kato laung niya sin in mangi bang pia panjari sin Allah ta'ala mangi ubos makakarikato tanyo bang kita makahinang mangi kita kamu in pikilan si manusia. Nasa mga kataw tayo manghuran, biyayta doon hakahinapusan lang niya sambil, kullum min indillah. Baytay sila, ya Muhammad, ing katantan yan dahil Allah subhanahu wa ta'ala, ba't ing kita niyo nikatan, iwan sin ununo na pang makan na to halaw man sing gumini, ini nikatan dahil Allah subhanahu wa ta'ala. Sa sumakawa bihay ni, di kita niyo makatuna pa Allah subhanahu wa ta'ala yung kita niyo ngini niya. Sinbiyabay na sin Rasul sallallahu alaihi wasallam dahing hadis sahih, in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo, labi siya malasa dahing hahambuk babae amin lasa niya ha anak niya. Hangkan na doon hayon beitaan kita, uusa in mangiilan marayaw ring Allah subhanahu wa ta'ala, sa inyan katantan bang inallahu ta'ala wala nagpapanjarisin marayaw di makahinangi manusia sing karayawan. Damikian bang wala pia panjarisin Allah subhanahu wa ta'ala yung kangian di makahinang kangianin manusia. Indua ini tutukasan sin Allah subhanahu wa ta'ala isiu intaw tagaakal doonhan kitaon sin Allah ta'ala amin makaingat siya magsabar iban magsukur bang doon haon kangian inji matukan niya magsabar siya bang doon haon inji matukan niya ingkarayawan magsukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya inyaon karwarwayaon mainang niya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala batin yaon katandeng hatuhan na to Rabbul Alamin tuy. Biya din kakawa na to hado sing karayawan niya to. Pasal sinaun dia aksin Allah subhanahu wa ta'ala magpatarang kato tanyo simpanghati na to. Amunin pamhu na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sabab biya ba ita sin Allah subhanahu wa ta'ala kato niyo harugaing ayat. Suratul Arab. وَبَلَوْنَاهُمْ بِالْحَسَنَاتِ وَالسَّيِّئَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ. Biya ita sin Allah subhanahu wa ta'ala. Na tiukas na mo sila singkatan karayawan, iwan singkatan kangian, murah-murahan, ando kailoin sila makawing harap patuhan Rabbul Alamin, amuin doon sila kumawa tindukanan haununo pakaradyaan kabuhi nila, doon haamin piyagmarayaw sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin ingkatan hinang uno-uno hinangun, mahinang katan mo'y pakarayawan,
biya na sing kakahinang si mga sila bariman. Amin wayron lupas sinang malibadat nila karna kimukogdan katan, sibo daing kumugdan kanila, doonhan kangian magsabar sila, atawa kumugdan kanila in pakaradyaan kakukuyakan kababayaan nila, magsukuro sila pa Allah subhanahu wa ta'ala, inyaon katan magbing kanila pakarayawan dito adlaw kana. Naamo yan, in mga pakaradyaan subay na to batukon, hasupaya, naamo hindi kita niyo, pagbalik-balikan na sa jadi, kita niyo magsusun na ginawaran na to. Batwayron matudlo na to pagsusunan haadlaw kana. Ginhawaran na to in naghinang sin mangi iwan sin marayaw. Naamo yan mga katawtay manghuran, hakama Islam. Naman jari, in mga pakaradyaan ini, damikian in Allah subhanahu wa ta'ala, nagparalapal kato taniyo. Daing hadis Qudsi, biyeta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, ana urid wa anta turid. In radita bima urid, aghnaytuka amma turid. Wa in lam tarda bima urid, at'abtuka fima turid, wala yakunu illa ma urid. Ilingkat sin hadis Qudsi ni. Pagpatumtum kato tanyo, asupaya ando kay lubabunnal kato tanyo in lasa sin Allah subhanahu wa ta'ala, nakalawiring sin lasa sinambuk babahi anak niya. Biyata sin Allah subhanahu wa ta'ala hadis Qudsi, ya kau ipun kulaw niya, ya ibadi, ana urid, aun law niya kabayaan ko. Wa anta turid, iban aun isab kabayaan mo, ya kau ipun ko. In radita bima urid, aghnaytuka amma turid. Bangkaw lang niya magrida, magkukuyag kaw sin kabayaan ko, doon kaw sumud halawm sin kabayaan ko. Amin kabayaan ko ipapi ko kay ming katan marayaw piag marayaw ko. Aghnaytuka amma turid. Na pasangdanun takaw papagdayahun takaw roon ha amin kababayaan mo. Wa in lam tarda bima urid, bangkaw lang nyari mabaya sing kabayaan ko, ya kau ipon ko, at'abtuka fima turid. Na dihilan takaw awin kasigpitan, iban dihilan takaw runhan, amin kasusahan, doon ha kababayaan mo. Wala yakunu illa ma urid. Wayroon dalaw niya jumato, buat malaingkan amurain kabayaan ko. Kita kau yan mga katawtay manghuran na kama Islam. Asabab yan sumayhad ya kita, madtupa amuin ini kababayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Asupaya iniaangut takatan karayawan kasannangan halom sing gumiini muna-muna. Na iril kato sin Allah subhanahu wa ta'ala. Karena indirihilan sin Allah subhanahu wa ta'ala ay kaubal kalakalaan. Bihanyan. Na in mga inikataan, sampay runhan, biyayta kato taniyusin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Harugaing hadis. Hadis Qudsi demikian. Biyayta sin Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kaya lupahan ko yung matansi namin hadis ito. Haindon kaya tutumtuman, bihan na yung panglupa. Ini hadis biyayta kato taniyo ito kaina. Amin lang niya sin Allah subhanahu wa ta'ala ya ipon ko.
aun kabayaan ko, aun kabayaan mo. Bangkaw magrida sing kabayaan ko, doon takaw pasangdanon, doon takaw ipaton halaw man sin kababayaan mo, katatanaman mo. Nabangkaw ri magrida sing kabayaan ko, doon takaw dihilan kabinsanaan kasigpitan, doon halaw sin kababayaan mo. Iban wayron da jumatu, buat malaingkan amura in kabayaan kulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Hadis Qudsi, firman sinallahu subhanahu wa ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya ibadi, khalaqtuka li ajli fala tal'ab wa khalaqtu kulla shay'in li ajlika fala tat'ab. Biyaita sinallahu subhanahu wa ta'ala, ya kau ipon ko, piapan jarita kau karna ko. Ayaw mo hinanga kalalanguan in kabuhi mo. Ayaw mo hinanga kalalanguan in pakaradyaan mo halaw man sing gumini. Subaing katanjo matikay mo, harap pa ka sa bunnalan. Doon hakababayaan kulong sinallahu subhanahu wa ta'ala. Wa khalaqtu kulla shay'in li ajlik fala tat'ab. Kaya panjari ko ing katan uno-uno karna mo. Nari na kau mahusa long sinallahu subhanahu wa ta'ala. Kita ko yan nilingkat sinadiskodsi. Aming kialupahan ko hendo niyang pagkukiatumtuman. Hati niya in pakaradyaan kataan, yan takyan na naman in pakaradyaan tayong kasanangan sing kita mga kataw tayong manghura na kama Islam. Gambatan na si magpamong. Tanda sin parasahan, sin mano siya halaw man sing gumini. Dayin hatuhan Rabbul Alamin, ay kauri kau misan maingat mamingit sa nagkakaon kau ista. Di kau misan maingat mag-uma sa nagkakaon kau sin tumbu-tumbuhan dahil ha iumahan sin mga pagkahimumano siya. Kita kau yan, in parasahan ta, wayroon kulang kabus. Inyan mapatot hipagsusukul na to pa Allah subhanahu wa ta'ala rin waktu pa waktu. Amuin umalup sadya kita pa amin kakaon kaibukan ta. Subay kita makasanglit muna pa Allah subhanahu wa ta'ala. Tumukbal simpang syukur, harap ka niya. Ang payanaon, waktu kalupahanin Allah subhanahu wa ta'ala wang makaalup pa kakaon lano masarap pa pangatod niya. Kariaksahan niya amo unto ding kakaon malanab. Sarta doon hayaon, wayroon nabungat sin simod mireng sin amin sarap sin pagkaon. Manjariin nagpapanjari sinyaon kataan, di niya masyan kailo katumtuman, di niya misan katukbalan sin pagsukur mga katawtay manghuran ha akama Islam. Naim mga ini hambuk kalugian dakula katutaniw. Sinyaon nabiyabayta, sin hadis kudsi, ayaw kita maglugpasin waktu ta, ayaw nato hinangon kalalanguan ning kabuhi nato, subay in hinangon nato dunhan katan matutuod, wayroon paglangog, wayroon paglugpasin waktu, subay in katan mahinang ibadat patuhan Rabbul Alamin. In kamiskin, subay mahinang pagdaya hadarat sinallah subhanahu wa ta'ala. In pagdaya, subay lawi, in jumatukan niya pagdaya rito adlaw kana. In kamiskin, mahinang pagdaya, bangkaw daran nagsasabar pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagyanon pagdaya, biyita sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, bukon laung niya in pagdaya. Laysal ghina kasratul arad. Bukon in pagyanon pagdaya, mataw din alta mo. Mataw din kapanyapan mong, mataw din amuin, iaalop mong, dahil nga mga nikmat. Walakin nalghina ghinan nafs, sumagawa in pagdaya, amin pagdaya, dahil di halawm simbigi jantung,
tiyo mataod hipagsukur pa Allah subhanahu wa ta'ala mga katawtay manghuran na akam Islam. Amo yan amuin madaot na to atawa daoton na to. Pajatuhon paginhawabaran na to batamuan. Ando kailo imahinang nato lutuanan sa lago-lago dito hadarat sinallahu subhanahu wa ta'ala. Na bangyad tumabatok na mo, nato dahing hawak to pawakto. Iran inyaon hiyahalian nato, in hikalupasin wakto nato, hasupaya kita nyuri malugi. Batin inikatan biyabay takato sinallahu subhanahu wa ta'ala. In manusia hasusungon na makananam sing kalugian. Isiura di malugi dunhan, amura mga sila nagpaparat saya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hati niya impagyanon nagpaparat saya, amuin tiututuhan nila impiang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, way limipas kanila hang sulag uno-uno ring hamawak waktu nila, buat malaingkan yaon katantan kia tutukan nila napajato nila ingkatan piang daakan sin Allah subhanahu wa ta'ala sibo da piardo kanila iban sin sunnah sin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaon nila ia ayupot marayaw yaon nila tiutunay marayaw harap patuhan Rabbul Alamin. Naamo yan mga katawte manghuran na agama Islam. In pangadjian na to hawak to ini insyaallah subhanahu wa ta'ala kalukaluronhan timampal na kato tanyo in mga pakaradyaan biyayta kato sin Allah subhanahu wa ta'ala sin ini kababayaan taon waktu doon na yan mahinang kabinsanaan kato hadlaw kana in kalilisuan taadakala amuaunin marayaw mahinang sabab ikaw dawhat na to sing karayawan dahing Allahu subhanahu wa ta'ala. Nah sabab yan, suway na to sadya inikatan ayuputon marayaw, sarta ayaran marayaw, in pakaradyaan katan sin kita, na hiuy tapa Allah subhanahu wa ta'ala, siya katan in suranta, pagtawakkalan sin ununo pakaradyaan puas doon hay minang haamin katan hinang napatarang sindaak niya amunin pamuho na to Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabang mabihad to ininang na to insyaallah subhanahu wa ta'ala in kita niyo inin makadawhat sin rida sin Allah subhanahu wa ta'ala hadlaw kana na sobed to miabot nin waktu na to mangubay dako kanyo katan hawak to insyaallah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.